Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka dorbar snong maulai kenton masar kala kentu bat kerpat yeki pait ba nong song snong bat kumju ru yeki nong de dukan baki dai ban let ai injektika khadang bakin dubla ban yada yeladi ne ka jingye bet ya ka jingpang khlam COVID-19. Kuman supentip hang ni baka snong maulai kenton masar kadai ka waina pedang ki snong ki badan hapo ka jilli jong ka snong maulai ka bala sha lin shop hado kata-kata ha ka jingpang khlam COVID-19 hagini ki benai bala let no. Urang ba snong jong ka snong kenton masar u Dr. Marco Mitri haga jingye kren bat kilat pathai khubor ula ong baga dorbar snong kala simkhia bha ban le jingo ya ka wei pa ka wei ka dukan ka badan hapo upur usam jong ka snong khnang ban penthi kna laki nong de dukan kila dep yo ne em ya ka dawai injektika susu ula ong ru baka snong hado menta kampat sim ya ka no ka rai ban pha khang ya ki dukan ki bampat yo ya ka injektika lani ki bamtre ban le test nakal yang ngajanga dengan segala apa kering kita juga ang ba iban ng ba nang padukan si ang ba sa deple kata ang em padap la injection ng padap si ang padile no ya taka tes ni to injection paduk aku tarik la ngine ng sa thang no ang tay ni kara em nakal yang ngajanga bangamne ban ai inject te kadi nakal kamat bangam ko nya siap ha ini tengah haba ikili orang tengah tengah mengalawan di sini tipe PhD tidak ada mengalawan yang kenduk ni doktor di 4 lomban di angsuan anak tak sedih tabang kelena koi lecu kadai menin de bahwa yang gitu irang pak senang balada kimia etika dipinlek kan diketes tes de hapo ka hapo terek Inuan biang sepi tada fimelek te kamlong fi ban lek baik ya kan ni tengi pate hakai jing risutiang mo mendan kanu ka consolation bat ni nrai lasu ai da kata ka jing palong dok mbah pos mo yangi tengi pat ni tiang ke ngalele tengam tip mano balai madu empat ai na bayar de ngam dan kamon te kumtang susah lengok marwei keng ngasak marwei ngak kajilengok ni ngan le kum numong ong ngadangam ai dengan air rum la ban le ai na ngasak marwei ten rai kiwe rugi tip ya kata yang kiwe rugi tip ke yang aba ngangam mon keng mo ngangam le kates ngam tre tiga ru ngam tre tengah syuting ani utut de melak barnya mencuaten sakang sia kadukan sebab kadung ya keling punya itikas punya ai tiki ong em ngimpat ai teni ya lek kumnu kay mangi ada ngilai pas orang ba sinong ro orang ba sinong lo antren dala de khamtam yang angkan yala de khamtam yang angken da mau dengan lek menu cenongan pai hap perkat hap lang a malah sutu an fa kang ya ka kamai la jong mang ta ka pliang ja batian hasintur barak kaki teka sosiam jing keng tenang taruh kiwe kiat tipi bang empat ai kiwan lang keng kiwan lang kum ta te ngapat ngam tip eu tau PCN eu tau mrai ngam tip wan keng pan mi yang tap deng jongi lawan mi teng kan baik kumbang imut kumbang yakren kumbang yakwa ya kan baik tikalong kita kum tam tadi ka ba keren batang kum tahi ngi keren ngate kong kajing sisyang ya tu kum baka mensiam kalong ngam kuat te ban ong ban ai tak ketika ngam tre ngamon ban ai kata ka ban le tes ru ngam kuat namang tes ngadep le dengan pak syuk iman le sile ya kedua lajong tes si tes namar balai ngesno bangalong koi kalong kia tekum ngam dan ban ngam ju kang kadukan bangapang relem dan dari kidau ki badon mo ki jingjia hayi yang asem tinggal kang re ngam ju dan kata ban kang ya kadukan bangapang bangati apang em lakat kendai sinem ngampat ju ti ajin ti ban kang dukan bangati apang den re mentang su tes ya kamet hatu ka besok se kamlong ong ka besok ngat tinggal ong kumta kamlong ka besok yang aban sule ya kadok jo ngaklem dau habang asno sitam te don kam ong wat unong penkia don kam di doktor
Renga ngalong kai ngalong kia ngas ong be. Kade tang lang ba. Kajing sumar ai kajong tau belapan im ai yang ah. Ndai danur. Tenaga ta tengah ngom dan kami. Asobat kalak biang dah bentau jong atang dah bentau tau badan bor ubala tau yang ah. Kum batau lang ya baro ya pi bad ya kepertehi. Asnya utang utau la biang yang. Dia ngakam keren sini wei ngaong ngam don hadukan. Kadon tang kakun hadukan. Dia dawan nga kaya tu kan yang nga kaong pi tame pi haban let ai tika. Lada pim ai ketika pi hab let jas. Man hadin kasih pausngi. Ba ukumut jong pi rum sahe. Tengah nga ong keren kumtahi meneru. Ngakram keren tam. Tengah keren kumtahi nga ong ngakram keren sniu nga ni ngatuk kumong hikan balai nga banyo na ni sipi stingka long dito na kasap ko sarkar ngong balingan kang nga kumta ngakam kentam ga e ro nga yatu kata ka jusi sa ka yatu ko nga pek nga de kun thei nga libala dengan don lang wat phi nga ka ba phi yatu ka di jingsan em ong ho orang ba chunong yong lada phim ta ya katu tes ka ba phi tes hila ban khang kedukan dengan ngakren ni kata tang kumta ngakren mana akam keren tam hira akam keren sini ore no ru nga ong ba ublehi ula ri nga asumar nga tengah dom tes mungkin ato ay ngan ya di ublehi dom le bangating tengah ngating sisa ya kata ki gimpat suthu wat gani ga jinglet meden ru ki kendit ki yang berpiwan kendit tingalet jingsa kali ga order ga bala mi apo disi no apa artri ujun gilet ga jingmut kawan ngalit bu magistrate hi bun hidukan khamurung hi mangau pli usim hi jingkli magistrate nga kli ki nga ni hapan page gi dukan babu tika nem tika kan kung order ke babu ki bala dep tika ki thok ina dep tika ki pempat dep tika ki ngimpat dep tika te ki pempat dep tika ngau page kan kung order kena bu magistrate hi bun hidukan rung magistrate ba phi haban di le ikatas man ka si sen si posni ba phi habam ta eta certificate tes sapo dukan ki jong phi tiki ong ginde kumno lada ka ngimle eta ka tes ngong haba ngimle eta ka tes te le siu eventib la order kawan ila ham phang ru pan khang tingrai ya kata ka order bekam dei kata ka order bangan ai manga namai ka order bali check ini di dukan ru ba artis su ka syong haka ti ke jong ka jing phak jong sarkar bangi check ni hab survey lada mentangin pertas nong min ong ni dukan men bu vaccination and non vaccination vaccinated not vaccinated in tika empat tika dapat tak ini temata di sisa klaim dan ka order kalau ada kamram jungi nong penyat nong bagi di ben mi pada sini dukan men pek tak ni tak kata te ma peli lemenen babun kimta ti kam de ka kamram junga ngan la sinu bersekri ka dik kam berkhot besud wat gi persen ka bala babun kam man kam kubit nimla men silik jungok man koi dukan la kita entak kita poster maka government kula bu hiem ben pek kata te hiem bre abu ngilet ben verify menen bre ngala bahot ni kong siwa ko bun hi dukan kam tak bahai kata di bang padap tikate ni kerpat ki ngau pek pin ka order ka long phiap lek khaman bunum bu ki sing e ki yo kami ko order bang hap khang okey lek artis pi artas yo kami ko order government hap khang hi dukan lek kamno namar kat kumenta ka standing order ka long bai man ka sisi suppose ni kin hap khang te menta kali ka poi ben chi sisa kan balai gi hapan but ya ta jing pha jing government namar ba ki dukan asnong kidon ki balale vaccination kidon ki bakhamle vaccination ti ki balale vaccination kin ong kumnu yangi bai kita bampal le vaccination pimlit pai ting hap lit pai tingi hap ong bude ki bak hap le no kata ka artis pada bai hap ta kata minta ti kidon na plagi bri le yang tu pias nong kim su thu hi artis kim tip hi ta katas ka balong kumnu kim su thu ki ong bakalong kendit hindai kani ka survey ka badangan la di men na do menu ngatip kidon kisnong ka le survey tinrai ka order ban le kumnu pat ngin saya pek pada hadirin kata deadline mengilabu kan lada ke order kawan napa di nang pok office and district commissioner pak hang dukan ru ngin hab le buat kata ni la ai bor ka snong ru ngin saya perkhat kum ka CMT kan ban le kumno umai ben kata jak po ikite kata gilabu akhman ban kata habangi tang trisi tom nang tagidug kiso ka po snong ban sam khaw ban ai khaw igi benjar ni pak hang dukan ga sudai kata kom hinrai menu pak hang dukan menu pak pri dukan license tio ketika anjung ka district menu bakhang ini ke lockdown ketika anjung sarkar menu bapale kita namata ke gini berkhot nile namata banyarai ke ba nang ikwa penting kena ba umdon tok yang apa jonur tigini kidukan ibu pada tikaru ikwa penting kena kiba ukhyang umdon na pokamat ke jongki tidak le kata stek la pensisa le si kini order kimi kiwanmo re kim sai pin set angi sinong
ni kisnong ni hap angkat bagi su dei bahaya ni nama ni hap pet bun liang hap pet kani liang juga ai tikar gidon kani liang gibam ai tikar gidon ni ka kam ni mak Malaysia liang ini no ni lek ben pet bagi ek kilong kiat baik ya renti bagi ek kilong nam tak imlang ka salang kam dei ni wangi ong ban penting ini ban pendole tak dukan ki bin khang dukan ka tak diga sabar ka jingkel sabar ka jingbudul nomor ba kadang-kadang ko order ru wadi kata ngin hapan yang keren maka government ini mengitip bala nasibu kami ko order government ko pihak khang dukan nak try ngin hapan khot ni hap ya ndai para orang basnong ru ndai temangau orang basnong bari kata bala ko gira basnong ngin hap perkhat iyo government ba hato ngin don perkhat dak muai pak nama tak kita ki bam tre banang pen kran ju ko tak awareness banwan perlek su kita support senong ini lek sibun ki bam tip banwan ra kita ginong perlek tes support senong bagi nyok bentas kenang bagi lap ben fulfill lagi ki nom jeng government kenang bunong tip nong pet boleh dukan cuki usolong sengan ken bagi ni dukan galak biang ni dukan kambiang hendak gini dukan berpli hak jing kerki ki alum ki khamon mi sengaru kila susim baik ba nama kalong ba kiong ba beli pindah pentip so man check up kata rutin check tingap le nama bagi nak phak ki baginta ke vaccination certificate ba non vaccination certificate ka ada ke duty je ki baginta ya pa suko go isno dada sinong sinong kim ko su ya ka ga bangi ni no punya sinong iong ta mo la keluar ka imlang salang nama ngi song ni ne ben pet ya ka ben chupin trikam kita order jong government nama government dengan sutu ya baka ai order kale ki yang terjing bahang pa ba hi bat mentahi bangi khuni ni khlam kalau nak jing bahang pa ba bangi la ni khlam Henry, ya kata kerja kepor ini apa khatlang? Ni apa khatlang kerja kepor? Boleh berkat nam tak kerja kepor yang bagi saya ben peli gitu kan. Gila sutu bawa gua sutu gibri gila kan. Henry, kani kalau ba kini gibri pada kiba let's say kibam tre ya tika. Lakum dulu kita ada benlek artis. Ban peni mendai tangi kata kajing kongo ni ben peni kata ben sim bay trailang kongo kan. Lada Sispaut kidukan kita lek ke vaccination kita tak ketika sertifikat juki hendak sang pungut lagi arfu tu lagi kidukan kimtre kita sispaut kimbu jikili ngi kita kamsno kimbu jikili ke sarkar kita pergi ke ngajing long siriang gi am tingi bir kuminong kita kamsno ya pet bakan kanya tilang gi berkhot dia bang akran ki ngong kiong kile kum ngong lese dah kami order hap khang ngang hap ngi hap khang amai kini order bengawan menta kayu hendai ya kata tingin pala de man mentar kalau order tingin man jing thok kan ada jing thok kan dei hak order tingin pala jing thok in pada song ke CCMT benlek kuno batu incident commander upat khot tingi benlek kuno halo ning ada maminen apa shop insang ka survey ru ida panbor hinu incident commander incident commander apa ka group bagi ya kan uang ba thi ngin pat yo order menta bingin lek kuno ikani tiga long silent kata ka close jeng government halo kata dia se kipun pigi jing kran hadian sibut lah kawan kata sigat kena tering alfu tri bibo dekat deadline dia singila menong mengi ya incident commander ba pak nak suak artis senong kin kamsup ini nok senong bagi nyok nok certificate bahkan kata dia kata display jeng khang dukan juki lani ngin ada kimi pak pong PPE ki ino ki bi pong gloves iru ki bon ki bagi ham perkhat kam de batong ba siom mon khang kada mereka kompet pergi nok senong dokti ki ba ingi nok senong tingi ki nok punya senong ki sistem bangi iko ngo ba ita ka anjuk sarkar ni dan sila ka jong kaniar bani kan sarkar ada kala ada isya wakta ka jakpo juki ke imlang ka jong ba lang kumta tingin tu sistem le ban sam khaw bani rap ini ki bejinjar yu malang singi pertana senong ki bejinjar wan mi sipo senong ni ai ni jing kam jupi ki bam ki di le ngimla ban mon ong ki dala ka sarkar ka ong khang lai singi ki fa pri prestiu kalong hi kalong ni ha petri lang sarkar demang dagim dei mang kita ki bu board sarkar rai kum ka senong hap ko ngo ga ibu ka sarkar ka pha la ko play live ski orang ni bangai isne gi nang prasnang gi papri no unrius ni mak malong ta tikajo ni bot be tik patik gi an so sabo kajudan hi kata manong mga khang gi dukan kam nang order lai manong mga ban khang gi dukan kam order habai ban blitek certificate artis su kolong kat kum ke direction bagi pha ngi pe ni banong khang ru gi mon direction ke lala sibu ka sarkar kum no mo dia sebab sarkar kalong jak kan ke kam pentip singi pinle kum kolong ka aibor hapo ka CCMT juga snong pinle kumnu ngene ke jing play jing khang dukan ni pinle kumnu itu dukan ki bangkhang le se kata kalau jing start jugi ke penduduk jak poi ki le se gina on ki kina pong PPE dan kina pong ki gloves kina ban penjengai bahaya la dia pergi dia tambah 4 don kata tika ki pat le ke tes dan ni gila on sarkar ba pek kini gubun ni ko ban tes tambah ki thai ban le tip ki jak tes subawani lap ngilam tes no kena ibu no ke sarkar kita ban yarap pada gibi lo jong jadi tu jugi kalau ban sakri ki hiam ni ki pai ba ni kan daily kita ban ba ban
Bangan kang kerdet kamu dengan orang ngamen kamu bikin kang no lagi mulai ketika tapi kata ketika orang bagi lembut pada ketika orang bagi pak yung ya je surok nai deng mas nele entah subah dia deng basi kita kimbut gimana ngi malasi gitu kia ting ong subah deng mas nai ini nong tribun subah ngi ong ki subah deng mas subah ni lum nai umma kian kimlong kung mesin ke bang ngin sulong baik teka juk ni bang dili gibriu ni dei gibriu ni kan kami gibriu hikan gibriu bilang sem gibriu ke basutu dalam ramaki pada kata kajing ir palat imat bakal awan gumne kadon kata kajing kiu balik si imat setiap bandingkong belong tikong mana kipale tika setiap ar kipale dak atas setiap bala ki sapak hang dukan jadi ki ibi tangkat takin hindi kimi ibi dei kiwe ki lat kilinti kiwe ki possibility ki bang ngil singin perkhat pada tajung ki kan vaksin mentah senang si orang dekat percentage semua kat persenam senang kemudian nilai yo jengkhen hina pok ki PHC bagi beli lek hi sabar ki bon lek senang lek sabar yo kembali life new persen life new persen ki kat par 1% senam di kalau ayat ke percentage jeng lek vaksin jeng beliau kata kalau roughly ni babun ki bami sabar milapang ki jengkhen mo ini taba kin don lek si babun ki lek sabar ru kendeng sim ki jengkhen isu increase R persen ki balik sabar iyo kembali persen kadukan ngi asnong kadukan ada vaksin kan ongba 1000% new persen ada vaksin ya ada vaksin new persen let's say 70% ada vaksin kani mo memberi pindai bia ndai tama mak manga bangai man kisnong ndai tanga mulai bor oi ke state hingi mat kumju hi ba ngisuki ngi ikut kuboru ba kabe kale kalau bahadin tu ngajing vaccination ti kadau ti ngamnu panong rei ka awareness program syai gini gidukan syai bangin gi bagi pak na po ka ibing tolong ya ka vaccination ki po ka school ru ngakot meeting syai nga prinsai kat bala lesi nama ngintip mo lesi ka jingmam ai vaksin juki gani ka jing ting le ka jingmam kimsai kat bad don galat ngki la kalian doktor na po PC gilawan na kalian jingi kisnong ilai kran gilawan lam gi briu gi bala da bio vaksin giba lebih positif giba keren gila persang bertemu saya kat bala iki banle re khadu hi nomor ka anju ka yeng seri betul buram lu ko ba ngim dei ben penbor ngi kram don dia ben penbor iki hendai hadir kita ke meeting gidon gibla sai gila wan le ni gidon be gibam pat sai kim le le ti ka jingduna jo vaksin hapo snong jungi hasnong mulai bar hastit hi borok wei ka thai ka degar kom ka jinglong hi jong ka state ka ba kata kam dei yangi ben kitle kata ka administration dan ka health department kan hab ban perkhat damakahi banle kumno yang ni kan nama ngi kum ka snong kan bala ngilale nama ta ka e jing bah ka e ni bah pai ba nama ngintip iu ya ta ka vaksin da ka health department kam advice ni ba kam advice ni bau incident commander tingi ka ba le vaksin kan no round ni le vaksin ni le da kum ba praram ka vaksin ni nu sedang Henry kadang don tong life new persen. Tinggal sutu bagi wisno ru ken longkum juhi. Maka ta kada gijing sutu jigi bri simet. Mau injek bonrung kabet joki de. Nimut hiban penbor dan dengi jai perta kada do vaccination program tai mentak lang ya seprang subhaya lek kibalet kibamlet min ambuno. Tinggal ju igudukan ru. Ni nim sunut dong ai namar ba hadu mentak kamdon ka an ka ba ong ba deban phak le yaki dakum nuru. Ni haban sangap baik ka an de ko ong baik ka song ha kampon ke joki ban ngi ai kampon la lo joki. Tinggal ngin persang hiban pensai bat ka kham khia hi ka state government ka health department ya district administration bas kumnu kilat ganti kan wa namar ba nga suthu hi ba kala da vaccination kibri kimtre kata kumi ong tikong mene ngangating isane hu blai yo ngam ngai kata ka vaksin kata ka jinge ki buru bala abduet kadon ka wei ko ngangating palat bang ada ngating nganum ting ngan yap corona ngating yo ngap injek corona yo ngayap menaka bor injek ngin jawab isu kata ka jinge semua jigi brio nama kani kadang dei ka mon lailut jigi brio bakin jiet ne kin jiet le vaccination ya problem kam dei tang ngi sutu problem hi kadi kejalah hi bro aba nakaliang juga sarkar hi ka bon perkhat da kumui pat on le kumnu halor hi